svojem projektu izgradnje muzeja ispoštivali ste svih 5 Corbusierovih načela moderne arhitekture. Postoji li još neko, možda vaše načelo, koje biste pridodali ovome primjeru? Pojam moderne arhitekture i Corbusier vjerojatno je došao zbog lokacije gdje se muzej nalazi. Nalazi se u, Novom Zagrebu, Novom Gradu, koji je nastao temeljem Corbusierove vizije Novog grada i temeljem pravila koje je on postavio. Danas živimo u potpuno drugačijem svijetu nego svijetu kad je nastajao Novi Zagreb. Iako je Muzej suvremene umjetnosti na stupovima, iako mu je krov prohodan, iako ima djelomično slobodan plan, mislim da postoji dosta elemenata koji se na njemu ne bi dogodili da je nastao u to doba. U doba kada je postojala neka opće prihvaćena vrijednost, kada je postojao smisao građenja, znači građevine su se gradile sa smislom. Mislim da se danas vrijeme promijenilo, nemamo opće prihvaćenu vrijednost kao što smo imali u to doba i zato mislim da je kuća nastala na jedan drugačiji način, odnosno mislim da ima puno elemenata koje u to doba se ne bi napravile. Recimo, jedan od tih je, ne vjerujem da bi tada napravili kuću ovakve forme, njima bi to možda bio preveliki ukras. Ne mislim da bi napravili kuću koja je usmjerena kao muzej. Muzej je usmjeren vrlo jasno, ima svoju stražnju stranu, ima svoj ulaz, 2 bočne strane su odrezane. Ja mislim da to isto ne bi napravili. Ne bi prozore, odnosno puštanje svjetla u kuću napravili na ovakav način kako je na muzeju, a isto tako, recimo, gledajući funkcionalno, mislim da bi funkcionalno prilagodili kuću njezinom obliku. Ovdje se to ne događa, ovdje je kuća rezana skoro okomito na oblik. Nakon moderne bila je postmoderna, pa je bio dekonstruktivizam. Postmoderna je moderno kritizirala na način da je bježala od te čistoće koju je moderna imala i unijela je nekakve historijske elemente. Onda se dogodio dekonstruktivizam koji je mislio da može graditi sve što može biti izvedivo i tako dalje. Danas smo u jednom vremenu u jednom čudnom vremenu koje imamo osjećaj kao da ni sami nismo vezani za svoju povijest. A to nam onda omogućava da nekako sve te kuće oko sebe gledamo i promatramo skoro apovijesno, bez obzira kad je nastala i kad nije. Ali da, meni je razumljiva ta veza sa modernom i sa Corbusierom. Unutrašnjost zgrade inspirirana je antičkim ornamentom meandrom. Je li meandarska konstrukcija ovdje radi preglednosti i funkcionalnosti ili je čisto vaša simpatija prema antici? Teško mi je tako na taj način vezati kuću na jedan likovni element. Ali ovo vaše pitanje je super dokaz da nekako kuće žive i iza točke u kojoj su napravljeni. Znači da one imaju život i iza misli koje su kod meni postavili. Ta misao, odnosno pojam meandra pojavljuje se dosta često. Meni on stvarno ne smeta i meni se čini da je onako dobro vezan uz tu kuću i uz pojam što se sve skupa tu treba dogoditi. Kuća je nastala na osnovnoj ideji i ja sam želio napraviti niz privatnih i javnih prostora. Niz prostora koji su otvoreni, koji su zatvoreni i koji u tom svom međuodnosu koji pulsiraju. To je bila onako osnovna postavljena ideja. I mislim da arhitektura danas mora dati odgovore sama iz sebe. Ne može tražiti odgovore niti u antici, niti u svijetu današnje politike, niti u svijetu današnjih vrijednosti. Jer te vrijednosti nisu ustavljene i nisu one opće prihvaćene. Jedini način je da arhitektura na taj način protumači samu sebe, a to je da krene od ideje, od tog okvira i na kraju nastane kuća. Ali nije mi strana ta usporedba sa meandrom od antike do Knifera i nazad, to mi se čini da kući pristaje. Što je sve utjecalo? Koji arhitekti, stilovi, ciljevi i interesi na projekt zgrade? Svi mi živimo i prolazimo kroz svijet i svatko od nas u sebi stvori nekakvu svoju osnovu, svoj primer, gledajući filmove, čitajući knjige, gledajući sport, prolazeći preko izložbi, slušajući muziku, vi nakon nekako u sebi stvorite neku estetiku ili neki sistem vrijednosti. Taj sistem vrijednosti je vjerovatno iz godine u godinu malo i promjenjiv, ali nekako kad držite uvijek onako u svome.
Meni je teško zato kuću povezati sa nekom drugom kućom, sa nekim drugim pravcem, sa nekom drugom osobom i ovo, jer je to nekako nastalo iz ideje koja se provlačila uz razmišljanje o tome na koji način danas suvremena umjetnost može živjeti. Moglo bi se reći da je projekt bio istraživački proces. Koliko je dugo trajao projekt istraživanja? Da, bio je istraživački proces i taj istraživački proces najviše se nekako fokusirao na izložbeni prostor i na taj odnose izložbenog prostora što on za suvremenu umjetnost treba zadovoljiti. Trajao je projektiranje skoro 4 godine, mislim tako nekako, od 1999. kad je bio natječaj do 2003. kad je počela gradnja. Prilikom ulaska u muzej možda najviše primjećujemo beton. Koji su materijali najviše korišteni u gradnji muzeja? Znači, postojala je nekakva osnovna ideja koju sam želio sprovesti. Da bi se ta ideja sprovela i ne samo ta, nego i bila koja u arhitekturi, morate postaviti neki okvir. Taj okvir je meni najoptimalniji bio jedna betonska skeletna konstrukcija. Znači, kuća se sastoji od 9 rastera, 10 puta 10 metara, jednog kvadrata, 90 na 90 i unutar toga ona visinski egzistira. Za to ostvariti beton je bio najidealniji materijal. Meni se činilo neizmjerno važno ostaviti ga vidljivim, potpuno iskrenim. Zato je on prisutan naprosto u cijelom tom interijeru i na podu i svugdje. U jednom trenutku projektiranja razmišljali smo o čeliku, da li bi to mogla biti svejedna čelična struktura, međutim zbog raznih propisa i svega to bi bilo preskupo i vrlo teško izvedivo. I drugi materijal koji uz beton postoji, a to je ova polikarbonatna ovojnica koja nekako obima kuću sa svih strana. U jednom trenutku je ona krov, drugom fasada i ovo mislim da su to dva materijala koji jako dobro karakteriziraju cijeli projekat. Zgrada je iznutra vrlo kompleksna, s obzirom na raspored unutrašnjeg prostora i samih katova, a izvana potpuno minimalistička. Čemu više naginjete? Upotrijebili ste dvije riječi koje su najbliži dio odgovora, to je kompleksno i minimalističko. Da, tlocrt izgleda vrlo kompleksan, međutim, opet u skladu sa nekakvom, kuće mogu biti ono round plana da se nižu soba za sobom ili mogu biti ono otvorenog plana, ova kuća je sigurno otvorenog plana, ali da, ima jednu kontradikciju koja je čini i podijeljenu u zasebne dijelove i potpuno otvorenog plana, a to je da se taj otvoreni plan visinski nekako izmiče katove i to ga čini onako vrlo definiranu kuću u smislu nizanja prostora. Meni je uvijek kuća izgledala u stvari relativno tlocrtno jednostavno organizirana, jer imamo še kao da bi cijeli tlocrt mogao biti sve i da bi uredi mogli biti izložbeni prostor i da bi onaj dio za odmore mogao postati izložbeni prostor, tako da ne osjećam unutra tu neku baš jako veliku kompleksnost unutar organizacije. Koliko se vaša prvotna vizija zgrade razlikuje od onoga što je stvarno izgrađeno i kako vam ona djeluje danas? Od natječajnog projekta, baš sam neki dan gledao u uredu malu maketu 500 koja je bila predana na natječaj, kuća izgleda začuđujuće isto. Ja mislim da je ovo jedan od rijetkih projekata koji se je vrlo malo promijenio od samog natječaja do konkretnog otvaranja, bez obzira što je to trajalo stvarno ne znam koliko se, od 93. do 6-7 godina se gradilo, međutim promjene je bilo vrlo malo. Sjećam se da je u natječaju ovaj prostor u kojem smo sada, AV studija, on je bio projektiran u prizemlju i meni se nekako činilo da je jako dobra ta kontradikcija da nešto što mora biti tiho i ovo bude blizu tog užurbanog prizemlja i to čini mi se kao da bi mu dao neku dodatnu živost u tome svemu. Međutim, na zajedničkim sastancima je odlučeno da se on spusti u podrum i zato je tu završio gdje je sada. I da, vrlo neshvatljivo malo promjena je u stvari bilo na kući. Ona maketa je bila od jednog pleksiglasa, od slojeva pleksija koji potpuno identično izgledaju kao kuća danas koja je sagrađena. Čak se malo bojim toga da možda je nešto loše. Koji je dio muzeja bio najzahtjevniji za projektiranje, te jeste li često morali odstupati od svojih originalnih nacrta? Prizemlje je bilo
nekako u tom organizacijskom smislu najvažnije i bile su mi važne dvije vertikale koje se danas toliko jako ne čitaju, a to ću vertikala ugostiteljskog sadržaja i vertikala ovog bibliotečnog sadržaja. Mislim da te dvije vertikale danas nisu toliko prisutne koliko sam ja proveo vremena na njima. Zgrada muzeja ima jako zanimljiv tlocrt, te se jedno drugom uz bok javljaju prostorije s potpuno različitim namjenama. Što mislite, koje su od njih najbolje ispunile svoju funkciju, te koji bi mogao biti razlog što ugostiteljski blok nije zaživio? Multifunkcionalnost. Da, ja mislim da ta multifunkcionalnost nam nekako odgovara na to pitanje gdje počinje suvremena umjetnost, a gdje završava svakodnevnica i ta nekakav rez između svakodnevnice i umjetnosti koju ovaj muzej želi udomiti. Ja mislim da zbog toga je ta njegova multifunkcionalnost neizmjerno važna, da se doslovno, kao što sam i prije rekao, o spajanje tih javnih prostora i unutra privatnih, meni se čini da mora biti maksimalno isprepleteno i dovedeno do te nekakve mjere da doslovno da umjetnost izađe na cestu gdje je vjerovatno i ovaj karakter umjetnosti pripada. Restoran nije zaživio na način kao što je zamišljen. Restoran je isprojektiran poprilično ambiciozno, vrlo funkcionalno i ja mislim da možda ta njegova organizacija nadmašuje današnje kulinarske avanture koje se u ovom gradu događaju. Vi u najdonjoj etaži imate vrlo jasno organiziranu dostavu sa sa komorama za meso, ribu i sve što treba. Na prvoj etaži je kuhinja opremljena brojali smo i obroke koliko ona može isproducirati i sve to skupa. Sve je to povezano do samog krova sa liftom za hranu i ovo znači radi se o jednom malom onako gradu za kuhanje, stroju za kuhanje. Današnji restorani u Zagrebu, ja mislim, nastaju po nekim haustorima, vrlo onako pop-up mjestima, žive relativno kratko. Ovaj restoran sa ovakvom sistemom je restoran za jednu ozbiljnu kulinarsku avanturu. Možda ja ne znam dobro zagrebačku scenu, ali meni se čini da u tom omjeru ne postoji takav restoran. Volio bi da se neko upusti u to i napravi baš pravi jaki restoran koji može funkcionirati u ovom dijelu grada. Da opet imate priliku projektirati zgradu MSU-a, biste li nešto promijenili? Ne bi ništa promijenio i napravio drugačije. Bez obzira što sam imao, dvije strane primjedbi prije nego što se zgrada otvorila. Da sam primjedbi ne znam toliko i htio sam da se ne dobije uporabna dozvola dok se te primjedbe ne otklone. Međutim, ne bi ništa mijenjao. Mislim, kroz ove sve godine ja sam prešao nekakve godine i naučio sam na sve nedostatke koje ovdje jesu, naučio sam dvije stvari. Prvo, da su arhitekti krivi za sve što se loše na kući napravi. Kad nam se arhitekt počne ispričavati, investitor nije dao ovo, nije bilo para za ovo, konzervatori nisu dali ovo, to je dno dna. U svakoj struci, pa tako i arhitekturi. Znači, ja sam kriv za sve loše stvari, a druga stvar je da nekako morate biti ponosni na sve svoje neuspjehe i to mi se čini vrlo važno u životu. Da, ja sam njih vrlo svjestan i ja sam na njih ponosan. Što biste izdvojili kao specifičnost zgrade MSU-a i po čemu ona odudara od ostalih zgrada muzeja u gradu Zagrebu? Kuće možemo podijeliti na lagane i teške kuće. Znaš, one koje onako jako sjede na zemlji, čvrsto danogradske. I ovu ovdje, ova je recimo lagana, sve ostale kuće su vrlo teške u kojima se nalaze muzeji. Ova kuća, imam osjećaj da nekako više prikazuje proces nego konačnicu. Znači, ta nekakva nedovršenost u tom konceptualnom smislu, ja mislim da je razlikuje od svih ostalih. I kad biste se, išli useliti u neki od muzeja, zagrebačkih morali bi donijeti namještaj, donijeti ovo. Ja mislim da bi se u ovaj muzej mogli useliti samo s madracem, onako skvoterski, ali ne mislim tu skvoterski na socijalno i ovo, nego mislim onako na konceptualno i estetski.
Smatrate li da lokacija predstavlja prednost ili nedostatak? Ja mislim da je lokacija prednost i da je lokacija super i da je taj izazov prelaska sa ovakvom kulturnom institucijom neizmjerno važna za ovaj grad i za ljude koji tu žive, da nekako se pomaknu i počnu o gradu razmišljati onako malo šire, malo jače, sa jednim potpuno otvorenim stavom. A vidim da se danas zahuktava borba oko rijeke Save, oko ovoga, onoga. Ja mislim da je lokacija muzeja poprilično pridonijela tome da ljudi postanu svjesni i ovog dijela grada.